Biag, di tao. Hello, gagayam na imbagmanan nga oras yu amin. Welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE DRAMA. Sakbay ti barumanan nga episode iti drama Biag ti tao. Shoutout mampay kini Jackie Claro, Alfredo Basanes, Marita Kokya kini Oliver Cachero. Kaya titayntay nga rudandanggan ti episode 389. Dito yung drama tayo. Biag, di tao. Aki, abay nga da ka ditoy. Kunak man no da klase mintun bigat. Mapuyatan ka laeng no adda ka ditoy bar. Nasken ko mga agin inanakaytan. Kaya't ka kumatulungan, Manang. Alas 2 pa'y mo ti klasik intun bigat. Ay nasaanen. Kabailak mo't daytoy. Ken may sa adu ti katulungak ditoy. Kabailan min. Matuo ka nakmat ngamin nga agigyan latan ijay balay, Manang. Ala nga rod, angam dito'y kalaang basit nga opisina kwan. Di ka rumrumwar. Amangan no makasalaw kan tukit di iti mang bastos ken kaditarwar. Sapay pasig alalaki ti customer tayo dito'y. Kat gagangay na ata barkat nga rod dito'y, Manang. Ala, panawan ka nga rodon dito'y tani. Umad-adon ti tao. Hi, Hi! itala nga makita ka dito bar. Kabarbaro kan sa dito Aywan, siya gayam ni Byron. Mabalin ti makiam-amukin ka, ading? Aki tinagan ko. Agyaman aki. Sa pelakma, ta maadaan ta pa itinananay nga oras. Tapno makapagam-am mo tayo Diyos to. Agkatuan Adda aklang mat dito'y. Kwa, saan ko maaditoy? Agkita ta kumay tirwar, mabalin? Ha? O sige. Ngam intun adda wayak. Makumikumak ngamin ita. Agyaman aki. Alaaklat tanti number mo, tapno maawagan ka no kwa. O sige. Ni Byron ka ditay lalaki ang nakasarsaritam itay, Aki? Wen, Manang. Naranaan nak nga da iti kaha itay. Iso anak yam amo kanyak. Agan anad ka iti dayjay lalaki, wen? Pudno asuki dayjay dito'y bar. Ngam, jak mo no mapagtalkan dayjay. Ladlaw ko nga minasabali ti kita na ken ka. Wen, Manang. Amok pa'y mat nga umuna Ngam, uray no maki-boyfriend ka. San mula taabaybay anti panagadal mo, ha? Wen, Manang. Di ka madanagan. Jak baybayan na talaga ti panagadal ko. Hagyaman no kasta ading ko. Jak kayat nga agnanayon adito'y kalatan. Wen ka di, Manang. Ngam bayat ti panagadal ko. Bayam ko matumulong ak ditoy. Jak ngamin kaya tamarigatan ka, Manang. Naimbakit diya tanapig sa daytoy ang negosyo. Saan ang maawanan iti tao ng runa iti rabii. Uray saan kapay laeng amapmapan ditoy. No adu ti aramiden nyo, iti pag-adalan nyo, wen? Wen, Manang. Makumikumak ngaminan no next week. Iso asigurado sa anak tupay la makatulong kan ka ditoy. Agyaman tapinat ganak matlang, aki. Namitlo na daras, ngay nawis ka. Ngam, italang apat gam ti awis ko aramarta. Pasensya kan, Byron. Busy ak ngamin. Di ka mat makikita ijibar. Manong aldawan nga awan ka ijay. Aywan, nagpakada ak pay lang kini Manang. Ado ngamin ti masapol nga si kaswak. Okay. Kasano nga iti daton ko nga ayat ken ka. Awan ka di talaga tinamnamak. Ha? Ay ayatin ka, aki. Di na kumamot parigatan, please. Alaman laangan. Aklunan kan. Total, nasingpot kamat. Agpeso. Oh, aki amanak. Nakaragragsakak, aki. Inaklon mo ni Byron? Wen, Manang. Isumatlaang nga dyan makitkita dito'y bar. Ang aki ading ko balaagan ka manan. Di ka unay agtaltalag. Wen, Manang.
Kanayon ko matalaglagi panday takat. Aywan, pasensya ka pa'y laang manang no di ka pa'y matulungan dito'y bar. Nagrigat mo't ngamin dagiti aramiden mi iti pag-adalan. Okay laan kung nakmitkin ka. Saan anas ka natulungan na? Igaid mo kit di ti panagadal mo. Wen manang. Byron, iho. Kunak manuyam amum ita, tay nobyam. Jak pa ngamin nakasarita ni Aki, ta makumikong pa ita, mama. Ngam addan to aldaw amoyo tinobyak. Nasingpat ni Aki. Siguraduam laeng ama ipagpanakkel tayo tinagtaudan na a pamilya, iho. Tano saan, nakababain kadagiti kakasinsin mo, nakaasawa iti doktor kas kada engineer. Ha? Mama, Apay, nakaamamuam iti nobyam. iti may sa abar, mama. Nagtrabaho nga ni Jay. Ang saanan ang sumsumrek, ta makumikom iti klase na. Ayun ay kamutan, iho. Di ka la nakapagpili mo ten iti nagbalin na nobyam. Nagadumot dita ti mabalin mo nga arman. Ang kasta pa'y a klase ti babae. Ha! Itapay laeng ibagbagakin kan, Byron. Jak maaklon dayjay a babae. Di kag pampanunot. Saysayangem laeng ti kinasirib mo. Mama, papa, iso ni Aki. Naimbag nga aldaw yu, ma'am, sir. Kastamat kan kaihan. Isumat lagayam apag mamauyungan na kati anak mi. Tanapintas kamot kayam. Agyamanak, ma'am. Pasensya kan. Ngem prangkaak a tao. Noan niya ti jakayat, idiretso nga ibaga. Isu as sorry, ngem saan ka akayat para iti anak ko. Mama, Amelia, anya ka kadi. Apaya kasta ti panagsasaom. Nakababain no maamuan dagiti kakabagyan tayo, anaam mula ang ni Byron iti may sa abar ti nobya na. Hosto dahi ta, Amelia. Nasakit mo't dahi ta panagsasaom. Sumardag ka man! Imbagak lang nga rudo na jak kayat day ta babae para ken ka, Byron! Yamin kuyog mo pa ila dito'y balay? Ha! Sinaam daytoy a babae. Nagsakit ti panagsasaw kanyak ti ina ni Byron, manang. Jak ni namnama akas di ti panagkitkita da kanyak. Ading ko, napadasak ti kastan. Iso adya ko na kinobyo, idi nagsina kamin iti muna anobyo. Awan makunak iti ama ni Byron ta nasingpet. Ngam, ti ina na tinagsakit ti panagsasauna. Kasta una pa ng tagibasit na kanyak. Ay, agad. Anya ti kuna ni Byron ngay. Saan napulos sa nagsasao? Di napulos tinubngar dagiti imbagbaga ti ina na may papan kanyak, manang. Red flag daytan, ading ko. Paliiwom nga umuna, dumapagtalkan at talaga day ta lalaki. Madi nga rutiriknak, manang. Tadinak man lain sakit, apulos. hello Aki. Hello? Apay ngay mawag ka. Aging ka kadita, kaguranak pa laeng. Pasensya kan. Jak ngamin namnamay nakas jay ti ibaga ni mamakin ka. Jak amo no niya ti sawag. Adamot punto ni mamay ti kas na ibaga na saan ka di? Ang no pe kasta. Pasensya am kumalatan ti inak. Unay ka magtan, Byron. Imawawag ka pa'y langarod. Noawan matlagayam na sayat ng ibagam. Nainayunam lang ti sakit tinakam ko kan ka. Ni, saan kumamot kasta ha? Kwa, agkita ta ko ma. Kayat ko ti makabawiken ka. Saan pa'y lang ita? Di ka kayat na makita, Byron. Aki, please. Sige, bye. Ni, apayan manang. Adamot pulisan na danunak diti bar. Anyat na pasamak. Ay, adamanan naggugulo a customer
Adda na tiliwan ti asawa ng agbababai. Ay, normalan ti kasta dito'y ading ko. Tabarkat nga rod dito'y. Ay, kunak man no saan ka nga umay dito'y ita? Masurunak namin ka ni Byron, manang. Day tanti kun kunak ading ko. No toksikan ti relasyon nyo, sinaamon. Saan pa'y nga ita, manang? Ngam nagkamkam mali. Jak mabutang amakiwin naswas kan kuana. Awan mo't mapukaw kanyak no bilang laang. Aki, kunakon kat nga daka dito eh. Oh, Byron, itaman pa yung makita ka man nandito'y bar. Wen, ten karik namin iti bagik asa anak ko na sumrek iti oray ani abar. Manipod nagkinaawatan kami iti kabsat mo. Ha? Liklikan nak namin ni Aki. Iso nga impalaran ko ti imay. Ket agyamanak tanadanon ka dito, Aki. Rumarta ko ma. Ado tinapati kapag saritaan ta. Byron, pasensya ka na. Ngamjak palubusan ti kabsat ko arumwar. Manang, siya kunti makamo ka ni Byron. Ang Aki, Agtalag ka kanyak, manang. Di na ko mapakadanagan. Kunak man no restaurant ti papananta. Hotel sa mo to nang isardangam itilugan mo. Agsarita talayang di ta hotel, Aki. Di nak malilaw, Byron. Nagado ang mabalinta papanan. Hotel pa'y tinapilim. Sana ka manal. Tapno jak matarusan ti kayat mong aramidan. Ngam pasensyakan. Itapay laang. Makiwin naswasak kan. Ngam pudno ti imbagak nga agsarita talayang. Di mon uray na makadanon ti iti unag ti hotel. Tama nga noon niya pa'y ti maaramid ko kan ka. No agkam-kam mali ka. Inan-anusak amin nga agkakasakitan ng ngag ko iti inam. Ipagpagapukan ka. Kunam abumawi ka kanyak. Ngam kastoy gayam ti wagas mo. Dita ka man langan. Mabit lang, Aki. Aki! Nakiwin na suwasa kon iti dayja Byron, manang. Nagalas mo't gayam ti ugali na. Kasmo't la iti inana. ha? Ne, apay, anya tinapasamak ading ko. Basta. Pasensyakan, manang. Manipod dita. Ipamaysa ka talagang ti panawon ko iti panagadal ko. Jak pa'y lama kinobyo. Nang runa no kasi ti dayja Byron. Kasta ti kasayaatan nga aramidem ading ko. Ipamay sampay laeng ti agadal. Nang runakat ni, saan asinsinan ti kurso nga alalaem. Maragsakan ta iti mabit. Makalpaskan iti panagadal mo. Uwen nga ron, manang. Kat numapasamak dayta. Siyak tumutin ti makaamukan ka. Panawam ton dayto abar. Tapno makasarak kan tumutin iti lalaki ang mangayat kan ka, manang. Naimbag man ta nakapagpanunot kamot laeng iti nasayaat. Kat sininamon dayjay a babae, iho. Mama, Saan na maibagay ken katikas jay a babae? Tay professional ti kayat ko para ken ka, iho. Ken wen gayam, nagsagana ka. Tayam amok to ken ka tay anak ti gayam ko. Agad-adal iti medisina dayjay. Agbalinto a doktor, iho. sige mama. Da kayo ti makaam mo. Aki, ading ko, kamaudyanan na. Nagtupos ka matlaangan. Sanak a pinaay, ading ko. Para kan ka dahito abaligik, manang. Iti saan nga agbayag, naan-anay kanton a doktora. At dapay board exam na, manang. Basta, dakkel ti panagtalag ko iti kabailam ading ko. Patsak, maipasam day ta. Sapay lako, ma. Byron, anya di inyawag ti gayem ko nga ina tinobyam. Unay kamutan, di ka lag pampanunot mutan. Apay asiniko gam tinobyam, katagad adal pay laeng. Nailawaan kami ni tinobyak, mama. Saan min ang nagawidan ka ni Melissa tirik nami. Isa kayat ko nga ikalay sa.
Aga, magadadal pa lang. Agong ungat ti ina na ngay mawag kanyak. Tadi na kanukayatan ti ag eskwela. Oh, kasla mabayinak pa yun na sumango iti gayem ko. Di ka nga nagpampanunot, Byron. Manang, itatan na talgadan ti trabaho. Panawa munday ti abar. Dakkel mat kiti ti pagyamanak. Tadakkel a katulungan ta idi iti panagadal ko day ti abar. Ngam, kayat kong aginanakan, Manang. Ay naaki ading ko, naggasatak meten. Takasken ka tinagbalin akabsat ko. Maipagpanakkel kalaunay akabsat ading ko. Kasta akmat kan ka, Manang. Ado ti sakripisyo manang tulong kanyak iti panagadal ko. Ket kasado, agtuloy ka di manon nga agadal ni Melissa. Nakapagpas ngay meten. Kwa, saan pa'y mama? Ngamin, masikugmanan ni Melissa. Anya! Makatawan pa'y lati anak yung masikugmanan. Kan may sa, di na kanon kayat ti agadal. Masadot kanon. Nang runa ito ta masikugmanan. Ay, anya meten. Awan mo't gayam ti maipanakkel mo iti agbalin nga asawam. Ibagbagak pa'y mo't kadagiti gagayem ko nga agbalin to a doktor at manugang ko. Saan man atila sasawan niyo, mama? Nagngatunto mo ti arapapyo nga agbali na manugang. Napili kayo nga minunay iti agbali na manugang. Anya nga ita, nakatumpungak lakat nga rodan iti sadot. Napintas lang ni Melissa, ngam sadot mad. Sila nga min inrit-rito yung kanyak. Anya! Hello, ading ko! Manang, kumusta ti pa nag-travel mo? Ay na, nagado ti mayat apag shoppingan dito yung Thailand. Anya ti kayat mo pasalubong ko ken ka? Urean niya ditan, Manang. Tinapatag kat nag-enjoy ka dita. May mayat ko maano kadwa ka ading ko. Ang busy kamot ngamin dito ospital pag trabahwam. Wan nga rod man-mano ti bakantek. Ala nga rod, aganan ka dita, Manang. Wen ka di, doktora. Agan anad kamot dita, ading ko. Next patient, please. Ma'am Amelia Villegas. Siyak data, doktora. Ha? Agtugaw kayo pa'y, ma'am. Thank you, doktora. Aguray ka. Kasla mabigbig ka, doktora. Kumusta kayon, madam? Owen! Si Katay ex ti anak ko, saan? Wan, ma'am. Nga madamdama tayon to nga agsarita. Ado pa'y nga mintagurura pasyente di tarwar, ma'am. Check upon kayo pa'y. Sige, doktora. Agawit tayo, mama. Mabainak dito yan. Ora ka nalpasan ti check up yo. Inta pa'y nga ron agpakada ken ni Aki, kababain mo't. Sapay ko na nga orayin ta amalpas. Diyak lang pagarop amay sagaya man a doktora ni Aki, mama. Uwan nga rod. Ura siyak. Mabainak ken kwa na. Tinagibasit ko ide agam kastoy mo't gayam ti pagtungpalan na. Pasensya kayon. Kung naklakit din no nagawid kayon. Ay, nalipatan nyo pa nga inala ti reseta ti agas yo, ma'am. Agdardaras kayo mat ngamin arimor itay kung ti sekretary. Uwan gayam. Mababainak ngamin ken ka, doktora. Aki, kung nayulatan kanyak, ma'am. Pasensya ka lakuman. Kapo iti impakitak iti kalabas ken ka. Awan anyaman na, ma'am. Pinagbalin ko akarit dagidyan ay bagayo kanyak. Tapno adda nga igad ko ti agadal. Kat maragpat ko ti arapaap ko iti biag. Di mi pulos ninamnama. Akas to iti pagbanagam, Aki. Kablaawan na ka. Agyaman nak, Byron. O sige, panawan kayo pa'y nga ron. Tani, nag-break aklaan. Agtrabaho akmanan. Tani, ado pa'y tinakapila pasyente.
Kasla jakpa dyan, ti makikita kita iho. Kasla aklalumned, gapo itinakaro abain ko. Oray siyak, mama. Ang mala, agawit tayo kitin, tapno makainan na kayo. Ang intay pa'y gatangan na iti agas yo. Di ka mang tagibasit, iti padam a tao. Tadi mamu tigasat mo. Tamangan no tay tao at tagtagibasitam, kat isuntumat titang tangadam. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.